Eng một choi moi na mo eng mo vel ani nga H360 view ania san hei en tu no na tam khop maya a hian eng mo kho vela choi moi na don to te pon yang building lian lar ho convoy golden ride tite TM Group Award finalist te thalak chi sang sang lo tar boka kanu pa thalak chom lem lo niang san ta pai hei building lem za thalak pui don son moi tur chi in boy khatlai khan thut lo pan han ding te khatlai khan thut lo pan ding te he ta war sang a hian pahnih chu kang kal ve don ta tiang mo ai na pakhat kan bus stop na to kan chuan chhungten tak chuan hi berlin ni hei hi Allure Star Malaysia meter sang za sum ru panga 0.5 sang Berlin Germany mi ania hei hi thum som ruk pare sang ania hei hi Riga TV Tower ania chu Latvia omni meter sum ruk pare ania pia le mi hi Alma Ata Tower Kazakhstan 371 meters and in here Kuwait mi Liberation Tower 372 meters ania Tashkent Tower Uzbekistan 375 meter ate Kiev Ukraine mi 385 meters sang ania so he ta Central Radio and TV Tower China mi 405 meters sang nia so nei he ta hi China ania hei hi 415 Tianjin 415.2 meters ania chuan he ta hianin hei hi ei tu na kan kalna kat omek na Kuala Lumpur Malaysia height 421 meters ani chuan nghe một hết tin đồ pha chuyên đâu thì đấy ô và hẳn chẳng chết chắc chỉ lạc lại tại hiện Milat Tower Tehran Iran 435 meters ania at Shanghai 468 meter ania ai hi Russia mi 450 meters sang Austin Kino Tower ania Siam Tower Canada 553 meter tại hiện Canton Tower Guangzhou China 600 meter tại sang là ông Tokyo Sky Tree Japan mi 634 meter sang ani sang vây khúc này thì nào thì chú thì vất khối để trên nó bằng thì observation what is it di mana nih ini sana terus UGF Asia 14 ringgit 10 34 ringgit 25 14 ringgit 15 34 ringgit ringgit 10 pakhat a then ringgit 10 som panga chuan pathum lakin ringgit som tivel ani tivel na kan helai big lang tak chu ni lo ai he te ki chen chu ma lang chon hei 25
mà sẽ bình sinh chi cái chuyện đó có khoan tiền mà cái tắc chu này tắc chu mà tóm zawng mấy thì lại mi kha cái cả lời lạc tiền này thì là họ cấp xem muốn là các môi zawng real zawng đó kan kalna ka chu hi ni a Kltower ki sang ani o ai nai de chuan ni le me ya kita phone te ti hian 180 vela ken angai mo sang vei takani sang vei tak fit sang khazam hi som ruk le pathum vela ni chuan kan kal chu san le do na zaina hian dar sari le chan ve a hian Petronas twin tower kha chung kan lut thei do na sang lai kha karma sa khan kan chang lova ta khan lo ding la selfie second ti zawng hena lak thei takin ka ti kan pahnin lai tu na hian Petronas temple temple te kan ti a Petronas twin tower vậy khan kan oma souvenir tur kan he chu midang ta tu de kan nu pata tu kan ina mi tu kan ti he kan han en deu a boi het en vir theyom somsari panga le riat man ti sar te pon do zor ve ni hi icha mani pon kan ento a pialok so to war lo na tur khan ya he's there. Hết là hi fish magnet về này à. Ringgit 16 trên sông Paruk. Em tụi nó sẽ tắm về mấy à. Sang chứ. So, rồi, xuống nữa mấy. Ê ạ. Tại hiện in Petronas Tower. Chung chuan lu kan tung towa sang dun rit tuk kan nu po hlei ting te ren lang te ve tat mai chuan ta hianin atawar chunga asanga lot kan tum do ni chu kan kal tum na ne kan nu sa tha kan la sa nge kan nu tak ya po lang te ro nei lo yes am model te niang tha kan la sak te yang anh thêm đun về rồi tụi am pan gì cho nó thìr bàn tiết mà là tất nhiên số kan lut ta shopping mall hi ra kan lut ta thì là cho nên shopping mall này là vin atawar chung liền bera khan lu kan tum don ni ho hay sang dun lut tok ma Takin line về mấy có Petronas Twin Tower Kuala Lumpur Malaysia lawin tia ka ko ran bel ve do ni club dominar dam bot chelawin ais homo khalangi bel ve kha he te do lang ve va ni
This one? Camera also. Hole. Lu don tran ta e. Trong don lo ta chuan. Chính nghe luôn phal le. Lu mình la phal mon le. Chep du don ve. Chok ta. Kan chok ta. Ta poi lo la ding. Ini kan chok do na. Lang ai le ni hi ta hen. Anh zoom na lai tak khali don kan din na lai hi mo. Sky bridge standing at a height 170 meters. 170 meters. Double deck bridge. Below that 41. Sky bridge. 41 is used for public visit. 142 is used for staff movement. Okay? So currently we're the highest double deck bridge in the world. Right? So the length of the bridge is 28.4 meters and the weight is 370 tons. And here you're given approximately 10 minutes. Then I call you back yellow stickers. And then we'll be going up to level 86, 200 meters. Okay? Any question later, come to me or my colleague and you will assist. Thank you. Hell. Nal ta. Wow. Môi lu tu. Thôi bùi hả? Nal lu tu. Môi em về. Thằng lạc chúng ta hiện kan in lang so kan lang tahan lang che silong mo an tahan ro lang che 1 2 ka du ve la ve ro lang mel chat all tuk tai vel hin ba am hin khan be chuan so lampo so moi lutuk en kimi moi vel ve kan hi khu ta pa pul kha ma nalutuk what a nice man 10 come on 0.6 0.6 1 2 3 nalutuk lo hoi rồi pause 1 2 3 kali lampang kal te reng lom de lampang han ye thamin lak te kala veng che ta su la kwan ta ko noi ko ni ta zan thla la nang khamo a building lai tak sky bridge anti kar khani ta bridge tak kha building pahnih zom tu kha so ta kan inom na khani ta moi khop mai chuan this side thain lak tir ve don ni hi hela pangsong pen da leila akul kher khangai mi avai khangai leinem helai hi akal top the thleng chu tlai son ni mai ta chung hi ngi om le tak kian staff yes và môi trinh chiêng về là vẫn chưa cần và lộ siêu về là Petronas Sepang International Circuit MotoGP Rossi te polo tlan to no muna khan
ta kal ve tlat to me tu na chuan pui khop mai sil ve khop mai chuan tu na ero chuan in hei Petronas twin tower a han chung sang lon an phal chin sang bera han kalon chho ve tong e bokani kan noi ro chu hlawa lon thangam lova hi chei kala oma tu na hian ei moi takani sa ho pain lom ve tho so lama son moi kan nu khom de ya